بنا ان شاء الله. 首先，我们要向您表示感谢，感谢您对我们的欢迎。我们要代表埃及人民，特别是要代表我们民间外交的代表团向您表示感谢。 ويعني الحقيقه حضرتك عرضت ما يجب ان يتعلمه العالم من حضاره بين مصر وبين الصين، حضاره تجعل الدولتين يتفقا على قاعده مشتركه في هذا التوقيت بالذات. 阁下，您刚才提到埃及和中国都是世界上有着悠久文化和历史的国家。 خروج الشعب المصري من خلال ممثليه وولاده ووزرائه السابقين يعني اننا نتوجه الى الصين الصديقه لكي تقف بجوار مصر في هذه النقطه. 今天，我们埃及人民选出了自己的代表，其中包括前部长以及各个社会阶层的代表，来到了中国进行访问，目的就是向中国来介绍我们埃及目前正在经历的一切。 لأن هذا هو وقت الأصدقاء. 因为在这个时期来访华，我们认为这个时期是朋友之间相见的一个时刻。 وأشكر لسيادتكم ذكركم عبد الناصر